Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Zadnjih godina primjećujemo veliku, jednu pojavu velikog broja duhovnih, duševnih iscijelitelja, ljekara, učača, osoba koje skidaju crnu magiju, skidaju sve vrste sihira i tako dalje i tako dalje. Mnoštvo je dakle tih osoba na društvenim mrežama, mnoštvo je savjeta, uputa, programa liječenja, metoda pronalaska sihira, metoda uništavanja sihira i tako dalje, što ponekad, odnosno ne ponekad, nego malo češće, rezultira konfuzijom u našim glavama, zbunjenošću u našim glavama, jer ti savjeti, te upute nekad se znaju razlikovati od osobe do osobe, od savjetnika do savjetnika, od iscijelitelja do iscijelitelja i tako dalje. Nekad su ti savjeti šerijatski, naučno utemeljeni, dobronamjerni, rezultat su, plod su znanja, iskustva i tako dalje, ali nekad ti savjeti budu kazani možda s dobrim namjerama, u namjere ne možemo da ulazimo, ali nisu rezultat znanja, nisu rezultat iskustva i tako dalje. Jedno od pitanja, jedan od savjeta koji je prisutan kroz društvene mreže jeste pitanje provjere testiranja našega stanja slušanjem ruke. Dakle, možemo naići ponekad na savjete da nam se preporučuje, da nam se savjetuje, da ako imamo sumnju, da li imamo sihirsko-džinske probleme, da se testiramo tako što ćemo sami, samoinicijativno uključiti sebi na neki način s nekog programa, s neke društvene mreže, s YouTube-a i tako dalje, rukju i da slušamo jednu ili više vrsta ruki i da onda pratimo svoje stanje i da eventualno ako imamo reakcije na nekoj od tih ruki pri slušanju neke od tih ruki, da onda tu rukju češće slušamo. Smatramo da nikad ne treba da slušamo ovakav savjet, nikad ne trebamo sami, samoinicijativno slušati rukju i pratiti svoje ponašanje, pratiti reakcije. Zašto? Odgovor je vrlo jednostavan. Zato što među nama ima osoba sugestibilnih, ima osoba koje imaju određene strahove i koje će slušanjem, samoinicijativnim slušanjem ruke dovesti sebe u situaciju da možda problem koji i nije toliko velik, ali zbog naše sugestije, zbog našeg straha, zbog očekivanja da li će biti određeni reakcija, može se desiti da problem kojeg imamo, koji možda nije toliko velik, da slušanjem ruke na taj način povećamo, udvostručimo ili mnogostruko povećamo taj problem. Zato savjetujemo, iako dakle da se ne razumijemo pogrešno, slušanje ruke i Kur'an, naravno da je to jedan od kako bi rekli, važnijih lijekova, za uništavanje sihirsko-džinskih napada, ali to vam je isto kao kad bi neko sam ušao u apoteku ko nema nikakvog medicinskog znanja i onda po nekom svom nahođenju uzimao, ne znam, ovaj ili onaj antibiotik, ovaj ili onaj lijek i ne znam, uzimao određene doze po nekom svom nahođenju. Ne. Dakle, šta savjetujemo, šta je potrebno? Potrebno je, ako osoba ima sumnju, ima određene, osnovane pokazatelje, osnovanu sumnju, da ima sihirsko-džinske napade, prvi korak jeste da se ode na pravu stručnu adresu, da se porazgovara sa tom osobom, da ta osoba sasluša našu priču, sasluša naše simptome, naše probleme i da onda eventualno, ne uvijek, prouči rukju i da onda nakon te ruke eventualno, ne uvijek i ne svakome, savjetuje, odnosno unutar programa liječenja, jedna od tačaka može da bude i slušanje ruke. Ali po procjeni stručne osobe,
stručnog duhovnog duševnog ljekara koji će procijeniti situaciju i po potrebi savjetovati slušanje ruke, da li jednom dnevno, da li više puta dnevno, da li jednom sedmično i tako dalje. Sve zavisi od osobe do osobe, od problema do problema, od mentalnog stanja osobe i tako dalje i tako dalje. Mnogo je dakle tih faktora koji utiču na to koliko će učač ruke ili zovite kako hoćete dotičnoj osobi savjetovati ili ne savjetovati slušanje ruke. Dakle, prvo razgovor, prvo prava adresa stručna, pa tek onda slušanje ruke, a ne prvo slušanje ruke da bismo mi sami sebi dijagnosticirali da li imamo ili nemamo problem sa duhovne strane. A što se tiče samih reakcija pri slušanju, mi smo već ranije na jednom videoklipu objasnili pitanje reakcija i zaključili i kazali da imanje ili nemanje reakcija pri učenju ruke nije jedini pokazatelj prisustva ili izostanka problema kod osobe. Što će reći da ako osoba ima velike reakcije pri slušanju ruke ili uživo ili ovako ili onako, ne znači da zbilja ima velike probleme. I obrnuto, ako osoba nema nikakve reakcije, to nije dokaz, može biti neki pokazatelj išaret, ali to nije dokaz da osoba zbilja nema nikakve duhovno-duševne probleme. Molimo Allaha dželešanu da nam otvori duhovni vid, da nam otvori našu dušu i da nas uputi da slušamo i prihvatamo one savjete koji su naučno utemeljeni, koji su plod, rezultat iskustva osobe koja daje te savjete. Amin.